Hai ke dan ke phone. Thomas pun pelat yang ah. Ada pi ai ke phone. Ar tayo hijil. Ada phim ai ar banai. Suthu hi. Pelat lah yang anak ni. Nyalam ni pi sejak abang abu tu ke phone. So please pelat yang ah ngalit sim ke phone. Ada email yu bang asyak kem kumya insa ku slide ba. Pitang shuphat. Shisnam hijil. Pidai mano? Dan kami no? Maya? Ped mano bawan? Mai, ini polak jangan. Perlok kum nukon? Mai, ini iwan pak keliang ah. Tengok orang ibangan pen itu syahaya. Nama kelam kajeng bet jom pita ngama aman tre ye. Mai, ini di polis officer. Kukun jong ate katip sing pala pisa. Ada pikular bundriyok ya kate. An IT no ya ka pisa. Ada mai pikiran bela yang tinggal pelajar hoax. Di dah kini pun boleh sangka sangka beristem lah. Dah asyakin ay buat pelik di. Kau itu memang sahabat jah. Please, ono mang iri me jong ah. Kon tips ngi ha. Nak try ngade beli itu hok image of hi. Ada akan ya. Sini ka phone jom hi. But ngamban siya bantua. Naman ngamdon pisa. Imeru hayang stam. Iparu yung ilaban ilayo lak syaway. Toang pi. Naikan nga nyo pisa. Shim gane pisa bat sathit dawai ye. Nang ni shakmat phim dei shu bantu. Nang lap manga pinang biang. Mandalap ki patba ken bom diktit ipi hadu pinda ko sanan. Sa kawe nga kwa banong. Kan ni kadur babri pidan. Kami ha baga kamba pila. Yele ban wat nak takui pat dalam. Apa pisa kerja tak? Dan kaman tidak wai imai. Balai himut penthli na kepala jonga. Ya, mau pita pemsyak bangan tua. Kakam duk ngamdan. Dan ngamban siangan hak panapi. Pila ada pulih haduk kelas you. Matric field sah. Tang bawa jat changa. Terperkat. Ngan kreakot na. Ngan payimay bapang na. Shim tang kan isan spark mata. Ngan IP kawe ka advice. Salit mi hang tepo FLS training center. Kan Aijingkmen IP kumno bat sojan. Kabay training ngan sa pelut mga. Ada pidan kam nga sekolah nga ni nomor. Kebelah si bonsa. Mr. Kleinbor. Ketengah yung kung kata. Hey, you are under arrest.
police officer, Mr. Kleinboy. Katanya kung kata.